Sandi, zaključek klubske sezone je za vami, s klubom ste bili verjetno uspešni oziroma zadovoljni s svojimi predstavami, sedaj pa čas za reprezentanco. Kako doživljate to obdobje? Da, bila je duga sezona, ali dolazimo sad ovamo sa ciljem i sa puno radost da igramo te dvije bitne utakmice, jednu vani, jednu kući pred našim navijačima i mislim da smo svi spremni, da svi imamo još dosta snage da odradimo ovo na 100% i da napravimo jedan sljedeći korak na našem putu. Kaj pričakovati na Finskem, kako kvalitetna ta reprezentanca, kako se bo Slovenija zoperstavila? Pa nismo još imali analizu, ali doći sigurno i to, a bitno je sad da se skupimo svi, da smo svi zdravi i onda ćemo pripremati naravno tu utakmicu. Nema lake utakmice, sve su teške utakmice i dobro ćemo ih analizirati, da nađemo kako i gdje da ih možemo pobijediti i bitno je da smo mi pravi, da mi imamo dobar pristup na utakmici, da smo mi na 100% i da svako da svoj maksimum da pobijedimo tu utakmicu. Finski sledi domača tekma z Dansko pred polnimi Stožicami. Kaj vam pomeni to, da je tako veliko zanimanje za to tekmo? Drago nam je da će biti pun stadion. Trebamo tu pomoć od navijača i onda kad je pun stadion, naravno ćemo da damo još taj 1% više za navijače, da im vratimo to što su došli, što su napunili stadion i jednostavno dodatni motiv za nas i još više i još ljepše da igramo. Kako ste vi, v klubu ste dobro igrali, sedaj prihaja tudi prestopni rok, nekaj se je pisalo, različne zanimanja, ostajate trdno pri Udineziju? Da, naravno, primijeti se da se piše, da se nešto priča, ali moja glava je u ovom trenutku u Udineziju 100% i naravno sad na reprezentacije, tako da sam jako fokusiran, imam sad i godine iskustva da se mogu koncentrirati na sad gdje jesam, na teren i naravno lijepo je da piše, ali cijeli moj fokus je sad tu na reprezentaciji. Selektor na tiskovni konferenci prej rekel, da v bistvu tudi te dve tekmi sta v bistvu še lepša priložnost za fante, da se dokažete na mednarodnem prizorišču in potem morda unovčite neke dobre igre. Naravno, uvijek je reprezentacija šansa da se dokaže. Svaka utakmica mora se uvijek dokazivati, ali mislim da je pogotovo sad gdje nam je cilj da odemo na Europsko prvenstvo, je apsolutno cilj da daš svoj maksimum, da uživaš u tim utakmicama, ali naravno hoćeš da ih pobjediš, što je najbitnije.